Om tang kinong ilam shnong, ki seng samla shnong, badwat ki arngut ki long kimi ki bla syak keno, bagi la syak ta na utau kunyang jingpang Omicron, ki la kenta iwar bakim dei ki bla syak ta na uniu kunyang jingpang kumbalapan bena da ke sorkar. Kita ki long kimi ki badi na kashnong saiden ki lapan pauru bagi don mentah peneng kemet kabakot kabakia. Ngam song la ngi ke bang ayo yo ta u jumpa. Habang adon tang hayeng khilik jinglik se eru. Ini ya udah jumpa. Ini sim la det te ngadon ke di sitom bayong klik na klik jer hom tu. Te ka ar pulai tarik ngelik sepo single hospital. Tiki tes yang tiki ngayo positif di ong badi untuk covid. Te dala yo uta ti ong ki ong ba pila ban tiang ni pila balik seyeng. Tengok ong alik seyeng namar ba ka adon ka kamera jaka syong si kamera mo. Tengok syong si kamera hayeng. Dia lah mentah dia ngalak klan dan dalam klan mentah dia lah pas posisi ada peras lah dia kapur ka kasi kat ar te menit dia ka saltar menit dia yo jengtip dia ong ba di ngayo yo ta oh my god dengan lengok ten kumno ke ngayo yo ta ha bang adon dah yung mentah bang ngalak klan Kelaman tes kita tang atau kasih ke badan hapo hospital sisien tinggal ayo tak report. Kinang kemo katarik atau bagi tes lagi? Ngalai arpulai te kita ngamen step arpu sauterik. Di janmit pada ayo ka report. Di ong badai covid. Dengan lawan siying nama pi ong pila balik siying na tiang ni. Tengok ong ngalai siying dengan lawan siying tengok dia siying te ki ong ban syong posngi. Tengok syong posngi ada posngi hakasni ka ar di ong ba. Menit pada di ong ba. Ayo yo ta jingpang ong ma. Ngam sulang ngi kumnongan yo yo ta habang ala syat. Daki ong atau pas ni yo report ong badu ta dengan ngi ken nga. Apa dia yang kata bang yo Henry. Mana kata ba kita yo report pada kim ong i ong yo covid. Dendala ngala syat pak dia. Hamanta pada ngala syat ngala klan ngala bang ka bam gadi pada seong bang yo yo ta om. Ngam sulang ngi bang yo yo ta habang ngala klan. Ngala klan mentang ngala la te ban ngala haying nga terekam ngala klan kabam ka era subang MP siya dong ipo sa USA bangali ka tang kadong tribla ka bat tang si udon tang haying sa kper haying nakimli sa watan siya dong po si sen sa ka bangali kumno ngali ipo sa USA ngam langit ka tate ka kubor ka ba si penithok yo kunang jingpang mga tinga don tang hapo sa masingi gidon ka farm siya po kper ngi tang na ying hap ta hapo farm na farm haying tip yo bang yo nan ko masin ya ngaptik siya kata ti ong mga yo untuk jingpang ya ka kisah te ngamla pi ngi kata si skom kan ngi kata namar tung lalik ni le sindawai na po hospital namar misat kemot Jerhok tinggi lek sebuah hospital te lek la sim slip nak tu tiki ong ba lek hau te harum te la lek nak tu tiki ong ba oh rentan tes corona mo tinggi lek la tes corona tiki ong yang ada yo positif te aden la yo la ong ba la yo positif te la tes saya ti kun wei dan kun so wei Ngali ra lang te ya iru da tes nangkong ki ong ba negatif. Te dah hadin ki simbiang. Da simbiang te taru ki klam ong hi ba yo positif mai. Te dah hadin bala yo positif mangam tapat te ya iru ki ong ba iru pengat positif. Te ang tupat te la len ki la ai ki da wai ki enak tu te pila pa on sao na ye kan. Wan sao ihap ting lawan sejim ke ni sa ala jong ni ka kamera anu chiput ipen kapang he te la yo ni la di ki dawai ki era tu te dah din dapat tu si te tu ki watta se ni pa ba ki kon ha ye tu tu ki yo ni kete dan dah din nam tu ni ong pa ba là tes yang ni kumni te ya kini kan tes shoot ki ong em don kam shoot da adap spusi la ban mi te ya kiro ki ong ba dadi ba yo negatif te ki la hi ban mi ni lai te nok tapan de
tu lah ada kini kikun kiyo ni kitip kum tu te kila ayami no kan dia lekai tengah rong perkeng ya king nga bahkan empat ayu rekon kapor te nai mi than siapa nama ba ki perolok kilok kijor kiki yang am ti kikun ro kiko ngu he te nandu ka haka siterek tu te ngiru ngilalai nomor nadu arpo ar demo te la dap sipu sini hadu lai puai te siterek ni sami tendami siterek te yaki kon ro ngau yaki ba tu ka singi bulai ro ngau yaki ba nai le ni sang no bat ba ibro kidang tien Ngakran hangnya nak yang dengar kumulong song senang kadang juga apa jem senang sli dengan dia kumulong semua beliau barit anak senang mah dia luar kena kubur ba mi kensan ba national ni don amut kilong kami ba yo ele Jepang temai kan mah deh masa pendip nong akun seperti ini kan baru di orang bunyi pendip mi pendip kubur ketentam taruh masa kaya sebun ba nakaliang urang ba snong hi wang ba kalor kena ke jinja urang ba snong dan tip ai maka sumi tu dengan aku muai khot po snong ada sangkai sebun kamtam ngadon apa begini semua beliau tunggu nong semua balik pun snong tekadon begini kita ngapan pau dikata ada di vision dengan di bawah nasi dengan perspektif Sulaiman sengitiwan dan di pau pungut oleh di kena di perspektif di ketak ada kalian Teong day tak kajing sengau dengan ru dengan orang filmnya bawa begitu ki try ki berani 2% kadang kita kebakrau iki kalau ki mentah aku ni yaki menit yang itu nang kami dapat bakia ni bang ni siang jam sup mintan kena biston mereka tak kajing ni kata memang kimlah bendong ni mana kalian kena help dia kata Tepas nokia sibun kembang yuk dong sesi bo demi lomba senong mintan nak kalian senong ba jag ni ki ilong ki ai like nak buat ni senong kita don kecing du kebakrau ke senong abaro piliang unde kemai ji kepakat keperdai kemai ji ni nom ek resu pada kata apa kepakat keperdai nak kata hal beliau mata la panwan kepakat bubun kalau ai noi ngaruh na kalian dengar doa na kalian suka segmen bahkan ai percaya bah saya dipai bah bahkan dari pimpang terlawan jahan ya song dengi gini long kami arut kenang begini song senang yang berjela bro kowe pindah song tu sai kalau benar dinja ni i dinja kali tu kalau bah ini ban pediang ada kembang dari percaya hak aku gede kena kalian jangan ngam dadon sibun benong support ya dah jingong jong orang ba snong pun kini benwan ja kendit ba snong ada kan jing titing ba snong lawan ba jing ya tinong snong na do kete kena ba sim tuition bila confuse lot da step ka snong jingi kete ka snong ba la kam he ma te kakta habaro piliang habayo step kete kini tingja Tara jono step na kalian tinggi kumka sinong i penpau kini sukya kebujur kalau ke kubur ke ba ngiyo ya ke ba argut pilung kami na ko to sinong jungi iyo ne kunyang Jepang bertemai kubang itip tahu Omicron tinggi dan nang ki dekat ke sinong jungi ki samla ya kebanyakan langsung diskus menyebarkan aku beda berkerja di kubur kebalami aki sosial media buat kamtam yang nanti news. Tiga ini keba perlu mo ini kumkinom senong, buat senong kalau gua kini ki agut kilo kumi, ki boyo yo nak kunjang Jepang, kidai ki beliau ki ba imtang haying buat seklam, ki bomlek nasional. Tinggi 10 4 ba ngiyo pada news bagi om bagi deki returnes from USA.
Te kenal ke penunggu ini ke menunggu senang. Nomor kibriu ke bim tang nasional punthor nomor teraing. Te kawan rak ke confusion. Apa yang di menunggu senang. But kenal kubur ke penmi kumne. Dia tak kata. Ke bangi sukia ya kalau ba ke penpenik ya kinang senang ni barang. Ki penting bersih lagi bersemi lagi wat mangi kilo yalam ro ngasuh benang bakum ro ba jadi mana ba ngene senang ko ro ki bro tinggi ngene ti jor ti jabro ki bro tinggi nomor ke ka kubur ke ba mi ne te ngasuh benang ba kum kini ki ai ha ding sha ye kat ku jing stu berit ke junga kalong ba na kalian ka health department ka de penting suai singi ke senang kan bagi kita ki otak ni Jepang kita kilo muda kenapa kan kerpesuk bahkan penuh ini pengilapan tidak rekam pada penalat kan habis dia berkena jinjang kebijakan pos nama juga buat kumpul muda kita kira kilo kumi kemudian itu ipi kilo ba kilo don pernah kemat ke bukia mudo kilo kau laki kilo telik tahu temi dondak bersini bikin don kita jistom ke bujur kemat ke juki te kila ya ji menteri tu ne kata te ke sepenung apa ingi ba lu ngi susi isu dia mo ba kumri kubur kimi na kalau ji kisong gimtip ye indre ke kubur labar kami apa kilo gumta tingi kerpat ya kan men long ba ke bahaya ba nanti benda habri begini ke jinja kilang bukan nami kedo ki ji persmit hasna tahu lane wada kai bla khala ngi ro bro koi ta kare ke ba na kare ji ku snong ki kwa ba di depat ya ka head department bukan simkia bukan labnya bukan pesai pe ba habis kene jinja kai ba hodo ko kene ke lokmi jongi ki yo ya dokter Jepang omicron ta di kwa ni ku snong kenapa rak kenapa ke confusion dan kena lo ke ji persmit hasong tahu ni ba ada na sana ni bro koi ta di kwa ni ku ba senang, kuliah sebut. Saya semula dengan senang tu, ni pun pau kerja sukia, lalu kenika kubur di mengaji menen, poki news kumtu, baka nak kalian tu kahit department, gila pernah, baka niki armut, kilong kami nampak senang sedan, kiliyo ini ugerian bertemai, lalu yang berintip tahu Omicron. Tiada kerja ini kilong kami armut, kini kita layo COVID nandu ke arpuar, iwe, bat ke apply terik. Haying dan kiru aka arpu kendai buat live ho kila dia ada test lot ni kita di kala ka period bikin song karantin ru kala dendap pusing mo kala tam kila yo banmi kila yo banyu senang tahu ni ka pasung lu kalau menen kesni ka sautorik janmit kami pat ka kubur bakini ki armut yo ya utau Omicron hama maki kila yo ya kemet ka koi ka bakia kimdan Jepang isu kila yo banmi karantin period kala kut mereka kami pat kenika kubur bagi yo yang tahu varian bertemai lagi Omicron untuk pisanut bagi orang antara po megalia. Maka pas ngomong kalau mani isu news ba kemalaong ni dia senang ba kini lai ba kini kilong kami angut kini returnis kibuan po USA. Dia kerja kini kini tangki ba tre mo tre po lingka iu iwe ba tre po ba rimasi lamong ba iwe ba surisnya untuk de kapag pensungno kalau ba kumno ki penmi akan news bagi di kibuan na po USA. But square ba uni kunang Jepang yang bodi uba wan nabar po megalia 4 rum. Te ka penungo ini balang ba ki pelong epicenter ne uya ka kunang Jepang na po semesti mo ikena 4 buwan nabar. Tengi dawa ka pensai naka sarkar ba kin pensai har kanika kubur ka ba mi kubur ka ba mi men makin pensai kanu perkom kini kilong kami amut ki nampak senang dengi iyo ni punya Jepang Omicron but kanu perkom ki keno ru ki di buan nabar dan ki buan napo USA tan kata hina kalian ni sang sama kulis pun